Swastiastu. Pemilat nomor undi Siki. Om Swastiastu. Om Anubadrah Kertawian Tuwiswata. Ini Bidadari sareng sami sadewangi yang titiang. Sedurung titiang matur miring. Kawitin antuk ngaturang puja pengeras titi majang ring ide sang hyang paramekawi. Mogi-mogi kesubagian miwah kerahajengan rauh saking asing-asing ini. Para pendureksa sani kaping sini. Asa punika taler idadari sareng sami sanewangi yang titiang. Ring galahe sane becik puniki. Titia, jaga ngaturang dharma wacana, membantang antuk kepemimpinan Hindu, sani memurde. Swadharmani sang angawera, manut agama Hindu. Itu dari sarang sami. Mau sang indek swadharmani sang angawera, maka yutini mekatah pisan pinaka dasar. Luirnya nih, dasar paramiteng Prabu. Panca upaya sandi, nawanatya, panca stiti dharmani Prabu, astabrata, miwah sane lianan. Sakiwanten, sane mangkin pacang aturang titiang, wantan, astabrata. Itu dari sarang sami. Ring ab jagate sekadi mangkin, titiang kantun mau sang indeks swadharmaning sang angawera. Riantukan ide dari sarang sami sampun pomikan. Jagat drueni pacang nyucur sani ke baos Indonesia emas ring warsa kalih tali setima. Semaliha sani ke baos Indonesia emas punika. Maka tetujon sarang sami ikrama utawi masyarakat Indonesia. Inggih punika. Indonesia sani kemahripa turwerdi miwah jinawi. Indonesia emas warsa kalih tali setiman, maka pengrapten wangsa Indonesia dados penegara sane lima. Mangda meresidayang nyaihin penegara-penegara adi kuasa miwa meresidayang ngarepin penglima jagat. Utamanya nih, rikalani nyujur Indonesia emas puniki, keriing antuk mupepira jagat drueni. Belarapan antuk ia sekirti, skala niskala wastu presiden, nyujur jagat kerti pramananing bawana, utawi sani kelotah kebaos pemuliaan alam semesta. Indonesia emas puniki pacang presiden kepolihan, yeni medue pemimpin utawi sang angawera sane uning ring sesuluh saniri. Utawi adita nenten wana melajahang angel renggala isane mangkin utawi wartamana pacang presiden ke angin abdabang pemargin Indonesia emas sane jadi rawuh sane kebaos nagatu mangdan wikanin swadharmaning sang angawera maka dasar patut uning ring uger sang angawera sekali sani ke baos ring astabrata. Astabrata ingeh punika pidabdab dewata sane akutus maka dasar sepat siku-siku sang angawera. Luirnya nih kaping siki Indra Brata. Ingeh punika sang angawera mangda presida sekadi pemargin ide sang hyang Indra maka dewaning sabah. Yening nenten wenten sapa sarwa pranine sami nenten presida urip ring begawat kita ke baos aman bawan pibutani parjanya anasam bawa yadnya bawan diparjanio wajana karma samud bawa tegasnya sarwa mo uripe sami rauhnya saking boga wetnyane saking sabah, sabah mowet saking yadnya.
Dagosnya nih, yening nenten wenten yadnya, nenten macam wenten sambal, mau kecutet nenten wenten kauripan. Semaliha, yadnya macam presiden metu, sangkaling pekarian utawi karma. Kaping kali, yama berada. Inggih punika, sang angawara ngajegang utawi ngemargian sani kebaos adil majeng ring parejanane sami. Micayang pemidana manut agung alit keiwangan sani kekaryani. Turmaning nenten ngetang sapa si raja punika. Sekadi sani kebaos sering catur pariksa inggih punika. Sama, beda, dana, miwah ganda. Kaping 3, Surya Brata. Inggih punika, sang angawara mangga presidayang micayang galang majeng ring parejanane sami antuk nenten mapilih kasih. Sebinaning punika sang angawara mangga medue rasa bamba miwah ada. Sekadi pengandikan ida sang Rama asa puniki. Patar rawi mangisok welang datan kara sanai bening. Tegasnya ida betara surya setata angisok toya sakewanten nenten kadropon. Iriki negesan sang angawara ngambil utpeti akidik ring ikramo ring sampune mepupul raris kepicayang malih ring ikramo. Kaping 4, Candra Brata. Mopi teges ida medue pidabdab sane neken tuas. Setata ninahan semita sane deg-deg tur nyunyur manis majeng ring parejanane sami. Wasu parejanane subakti utawi seneng utawi ledang ngantenang ida sang meraka angawara. Kaping 5, Bayu Brata. Inggih penangka uning ring kewentenan utawi pebuat para kramani. Dan bina sekadi angin sane gesir-sir mata tis. Yening sampun tis pacang sida wetuang kedeg-degan. Yosan ring punika mangda kukuh bakuh rikalani ngenterang jagat. Luir angin sane ngebeking genah miwah kala. Kaping 6, Kuera Brata. Inggih punika sang angawara wikan ngawiguna yang paridana sane dahate ngawiguna mangda nenten kantos makutang-kutang. Kaping 7, Baruna Brata. Inggih punika sang angawara uning ring kewentenan utawi pebuat para kramani. Inggih punika amrih sutra tining negari. Miwa sane kaping putus Agni Brata. Inggih punika ida sang angawara ngemanggahang pemargen sang kesatria utawi purusa rikalani ngarepin pikobat. Miwa setata sumangu wangun ring asing-asing wika. Tiosan ring punika mangda presiden nulan pemargen ida sang hyang Agni maka penglebur. Inggih punika ngelebur sahananing sane kebaos letah letuh utawi nyemerin jagat. Miwa mangda medue pikayunan sane santep luwer geni angabar-abar. Ida dari sareng sami sane wangi yang kitian. Kadiasa punika sane patut kemagian antuk sang angawara manut asta Brata. Tiosan ring medue kewuruhan sane utama. Taler mangga drede subakti ring ida sang yang widiwasa. Sejabaning punika taler patut malih kewuwuhin antuk kewuruhan. Sekadi sane kebaos ring Pancastiti Darmani Prana sane kebaos sakti tanpa aji.
inggih punika sang Anawara nenten muatan kepajian utawi pewales napija saking pikolih karyan Ida. Duaning punika makaswadarman Ida sane patut kemargian melarapan pikayu. Indek napi sane pacang prosidekatur majang ring wangsa miwah negara. Nenten jama pikayun indek napi sane kepikolihan saking wangsa miwah negara. Punika mawinan swadarmaning sang Anawara manut agama Hindu inggih punika bekarya nenten muatan pewales pikolih karyan Ida. Sekadi sane munggah ring begawat kita, adi ayat kaping kali sula kepetang dasuk itu kadi asa puniki. Karmani wadi karaste ma palesu kada jana ma karma palahi turpur mate samo swa karmani. Tegasnya maka swadharma wantah melaksana. Bekarya nenten muatan pikoleh sampunang pisan pikoleh sane dados ketujuh sampunang kala wantah menang sane dados ketujuh kadi kojaran sastrani Ida sang yang para mekawi kewanten setata bekarya yen aki japan utawi akelepan manten Ida nenten bekarya janten jagate pacang perlina. Punika mawina uripe angin mekarya nenten jo mekarya angin urip. Yening sabun presiden kadi asa punika pemargen Ida sang Anawara. Pastike meresidayang harianan jagate dedet kadi bause maka pramanani bawani. Itu dari sareng sami sane wangi yang titiang. Saking swadarmaning sang Anawara sane sampun aturang titiang diwawu presiden jutetan titiang kadi asa puniki. Kaping siki swadarmaning sang Anawara patut telok ring sane kebaos asta brata. Mekadi presiden dedohen kerama ngajegang sane kebaos ade Wijayang galang ring keramani mesemita dedek uning ring pebuat keram wikan ngewigunayang paridana sandi nepet mau usaha amre sutrep tining negari miwat ngemanggahan pemargin sang kesatria. Kaping kali kejangkepin antuk keweruhan sandi kebau sakti tanpa ji inggih punika sang Anawara nenten muatan kepajian utawi pewales napija saking pikoleh karyan Ida. Duaning punika makaswadarman Ida sane patut kemargian melarapan pikayu. Indek napi sane pacang prosidekatur majeng ring wangsa miwah negara. Nenten jama pikayun indek napi sane pacang kepikolihan saking wangsa miwah negara. Inggih, Ida dari sareng sami sane wangi yang titiang. Kadiasa punika dharma wacana sane presida aturan titiang mugi wenten pikenoh nyanyi. Badung mangupura numas amat ring luwintang. Kirang langkung titiang nunas geng rene pengampura antuk keetambatan titiang kewintang. Maka wesananing atur puputang titian antuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi. Om.